Danas pripremamo ukusnu piletinu sa pečurkama u Pavlaci. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Za početak ćemo naseckati ljutu papričicu. To što stavljamo ljutu papričicu ne znači da će jelo biti ljuto. Ja stavljam oko pola papričice i s ovom količinom nije uopšte ljuto. Toliko da svako dete može da uživa u ovom jelu. Uz ljutu papričicu ćemo naseckati i 2 čena belog luka. Beli luk je vrlo zdrav i koristan i je u skoro svakom jelu, pa ga nemojte štediti uopšte. Sada u jednom malo dubljem tiganju zagrejte ulje na srednju jačinu i stavite papričicu i beli luk da se dinsta, da se malo preznoji. Dok se to lagano dinsta, pripremit ćemo ostale namirnice. Naseckajte luk sitno koliko možete, luk će dati lepu gustinu jela. Zamolit ću vas, ako to još niste uradili, da zapratite kanal Dobri recepti. Vas ne košta ništa, meni će mnogo značiti. Obavezno kliknite i na zvonce, jer ćete na taj način uvek prvi dobiti obaveštenje o novom receptu na kanalu. Hvala vam puno. Sada iseckani crni luk ubacite u tiganj i dinstajte ga nekih 10 minuta. Očistit ćemo i naseckati šagarepe i lepe crvene paprike. Sada isto tako i crvenu papriku očistite i seckajte na sitne kockice. Kada se i crni luk lepo izdinsta, dodajemo šagarepe i crvene paprike u tiganj. Neka se ovo lepo dinsta, a mi idemo dalje sa namirnicama. Sada ćemo pečurke iseckati na listiće i ubaciti ih u tiganj. Dok se pečurke krčkaju zajedno s ostalim namirnicama, ostaje nam još da iseckamo piletinu na sitne komadiće. Sada dodajte piletinu u tiganj i ostavite nekih 15 minuta na srednjoj vatri. Nakon što ste dodali iseckanu piletinu, možete dodati i soli i bibera.
Nakon 15 minuta na kraju dodajemo i neutralnu pavlaku. Ostavite jelo da se krčka nekih 10 minuta, odnosno do željene gustine jela. Nakon toga pripremite makarone i uživajte u ovoj preukusnoj kombinaciji. I na kraju da vidimo šta nam je sve bilo potrebno za ovaj recept. Ljuta papričica, 2 češnja belog luka, 4 glavice crnog luka, 1 srednja šargarepa, 1 crvena paprika, 200 g pečurki, 400 g belog mesa, 2 do 2,5 decilitra neutralne pavlake, bibera i soli po ukusu. Napišite mi u komentaru vaše mišljenje o receptu. Da li biste vi nešto dodali ili oduzeli? Dopada li vam se recept? Hvala puno na pažnji. Pogledajte još neki od recepata koje sam pripremio za vas. Pozdrav do narednog recepta.